Naime, činjenica je da je zbog mjera koje su uvedene i zbog predložaka koje dolaze svakodnevno malo je otežan pristup ambulantama diljem županije, što stvara jedan zanimljiv problem. Naime, gomila se broj pacijenata na ulazu u ambulantu i naravno da ljudi se druže, razgovaraju, što predstavlja određeno potencijalno žarište i problem kad su oni toliko blizu jedan prema drugome. Uz to ide nam ljeto, na suncu su. To su većinom stariji ljudi i riskiramo zapravo još nekakve eventualne padavice, sunčanice i slično. Da li je moguće da u suradnji sa Crvenim križom ili sa volonterima osiguramo nekakve tende ili šatore gdje oni mogu na razmaku čekati u hladu ulazak u ambulantu ili daj Bože da se malo relaksiraju mjere pa da mogu doći na pregled kod doktora u normalnom izdanju. Vidjeli smo u nedjelju da se neke mjere ne pridržavamo. Sad bi bilo zgodno pogledati na koji način građanima koji su direktno na udaru jer odlaze kod doktora da imaju sigurniji pristup samom liječniku i da ne čekaju na suncu i da ne čekaju grupirani na ulazu u ambulante. Hvala. Liječnici obiteljske medicine se telefonski kontaktiraju i dogovaraju se termini. Znači nema potrebe da ljudi koji imaju u 11:30 termin dolaze u 8 sati već pred ambulantu. Istu stvar smo imali i kod bolnica kad je kod specijaliste, liječnika specijaliste bio dogovoren termin u 11 sati. Oni su već u 7:30 bili tam. Veliki redovi kod triješnog šatora nepotrebni. Isto tako veliki redovi onda ispred ambulanti. Kad bi ljudi taj dio poštivali, mogli bi ući unutra i ne bi došlo do zadržavanja vani. Sad pričamo vani se ljudi opet gomilaju, zadržavaju, koncentriraju i sad opet se vraćamo na to. Znaju koje su preporuke, a ne pridržavaju ih se. Znači mi ne možemo ljude prisiliti da se pridržavaju tih preporuka. Apsolutna sigurnost nikad neće biti moguća, zato jer se nitko nikad apsolutno neće pridržavati. Znači što se više pridržavamo mjera, to će rizik biti manji. I mi sami kalkuliramo koliki rizik želimo prihvatiti. Tako da je to znači i nešto što ćemo i na županijskoj razini komunicirati, a sigurno pratite da i na nacionalnoj razini sve manje se ide prema nekakvim zabranama, nego upravo i prema edukaciji i to je retorika koja se i zadnjih dana i tjedana komunicira.